srpski parlament nema ni instrumente dovoljne, mi nemamo to što ste vi nazvali makazama, dakle, platno je tu, ali srpski parlament nije sačinio makaze kojima bi određivao meru sopstvenog učešća u evropskim integracijama, tako da ja mogu da kažem da je za sada srpski parlament tesnac kroz koji moraju da prođu evropski zakoni. Mi sada pokušavamo da otklonimo, da kažem, da proširimo taj prostor kako bismo stvorili uslove da parlament ostvari i drugu ulogu, a to je da ima i kontrolnu ulogu i da ima tu podsticajnu ulogu koju parlamenti drugih zemalja koji su bili na putu ka Evropi imaju. Ono što je svakako jedna od mera na koji mi to možemo da uradimo jeste da u potpunosti izmenimo pravila procedure, da tim pravilima procedure utvrdimo ono što jesu prioriteti